I'm very happy guys in Makaya. This is a vlog. It's the first time I vlog but fit in Makaya. I'm going to Eastern Cape. I'm really happy. Ngibonisa indlela, ngibonisa everything nazi ukuthi oye Makaya Express uhamba njani. Ayibona le nto le. So lo line lo lusho ndo bafethu ndamba nemamazi. Yeah, kumnandi kunjeyana. So this is the beginning of our vlog. Yaqala vlog yethu lana manje Eastern Cape. Siyakhona Express bafethu. So zibane mfaja sama clip ukuthi ngikwazi understand ukwenzakalani nokuthi manje sesikiphi isifesi khalibani zonke lesifana lezo. Baby, come say hi to the vlog. Hi. Yes, Yeah, it's Peggy, guys. Yeah. It's our best vlog. But it's our best vlog, man. How we are, pizza? But it's our first vlog. So our first vlog, Semakai. Izoba mnandi guys, xa niyibukele, ni like, ni share and subscribe. Yes. Sanqanyo bafethu. Bafethu sisafika ke emakhaya, semakhaya la bafethu. Sisafika. That day safika ebusuku, sozange sikwazi ukwenza ivlog. Safika ebusuku kakhulu. Kusemakhaya ke bafethu lana Express iyo ke le yabona nazi intaba zakhona zokhahlamba. Ziningi kabo. Wabheka noba ziningi uya ngapha nangapha bafethu. Sisafika ke. Ayibona into le sisafika. So siyayivala ke la vlog yethu, siyayivala ke namhlanje. Sesoniqala enye entsha ke manje senza ama shopping for i-family day, abanye bathi ukhisimusi, abanye bathi Christmas. Yayibona yonto, abanye bathi inyibi njani? Abanye bathi inyibi njani, I think so. Yabo so ke siyayivala ke lana bafethu. Just for nibona ubuhle bale ndawo nje, ubuhle bale ndawo bafethu. Ngomnetha ke namhlanje but senza i-closing yayo, asifunanga ngibende kakhulu because sazoyenza amanye ama shopping and all those things. Bye.